Wengicela ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kamna ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona-ke le channel. Ohlelo sizokuthola ukuthi izikhulu zamaphoyisa ezithile azifuna bophe abadayisa izidakamizwa. Xolani Khumalo ngesikhathi ekhuluma nomsakazo othile ozinzeke eGoli uthe-ke ukhale ngokusebenziswa noma ukusebenziswa kanzima ngamaphoyisa athile. Uthi-ke amaphoyisa ayasaba-ke ukubopha bokufika abathile abadayisa izidakamizwa. Amtshela emehlweni ukuthi-ke awavumelekile ukuthi ababophe ngomelelo-ke osuke-ke kubaphathi izikhulu zawo asifuni-ke kuphenyo-ke baboshwe. Ugcizelela ukuthi iningi lamaphoyisa kwiziteshi zisebenzisana-ke kahle naye ziyamsiza ekubopheni-ke abanye abasola. Inkinga iqala-ke kwizikhulu zamaphoyisa uthi-ke asifuni kuboshwa abadayisa noma-ke abadayisi bezidakamizwa. Zitshela-ke amaphoyisa ukuthi-ke angalinga bophe kuyenzeka-ke noma laba abanye-ke ababopha kodwa-ke bayadedela icala-ke lingafiki ngisho-ke nasenkantolo. Wenkanisa kwethu zindaba ethanda ukuthi zingabi zinhle le imibono-ke yabalandeli-ke ey'nkundleni zokuxhumana baphawuleka nje. Nangomunye uthi-ke awufike ngapha kwelakithi ukuqinisa-ke ukhakhayi-ke muthi khali ukuze-ke uzovikeleka kule mgulukudu-ke egcwele kuleli lizwe. Nangomunye uthi-ke yona South Africa esiyaziyo-ke leyo ucele-ke yena uXolani-ke athi noma-ke ucele-ke uThula athini yena kulesi simo-ke esinjalo. Lo yamjida-ke uyasebenza wenza umsebenzi omkhulu kakhulu yize-ke uyingozi nje empilweni yakhe. Wenkanisa kwethu mina sengizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho umbono wakho asihlangana lapha kwi-comment section.